Mwadega kiugo jaza utume shilingi 800 8383 account ni mwadega kiugo jaza utume shilingi 100 wigwatira shilingi 50 itanainĩkĩrĩria rũcinĩ rwa umuthi imwe kwa imwe tukorwo tugithie nginya kule account ini ya Naikuru guku tukunyitanira wa ng'ombe wa Maina na aragitumenyithia uhoro wigie account ya Sebre ya Naikuru gukorwo ikiaririria rivoti ya BBI rucinĩ rwa umuthi imwe kwa imwe wa ng'ombe ni muroto wakwa ati wi muhoro wi ku Naikuru ngunegererie mwaro nigetha ukorwo gitumenyithia maria matanyitwo gukorwo makiyumiria muthenya wa umuthi. Thegi muno Maina Kihumo rucinĩ rwa umuthi na togwa kũgĩtarĩria mwĩroreri wa Kameme TV ni ma umuthi bunge ya kaunti ya Naikuru niguo nawe ĩratanya gũkorwo ĩkĩarĩrĩria riboti ĩno ya ũcenjia wa gatiba nĩyo BBI thutha wa gũtabania cikaro cia thikũ igĩrĩ cia ũngania wa mawoni ma mũingĩ kũrĩ ciugo bunge 11 cia kaunti ithondekete kaunti ya Naikuru mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku nĩ mũcemanio kana mĩcemanio kũrĩ gĩtabania ciugo-inĩ ciothe cia bunge harĩ thikũ igĩrĩ na mũthenya wa umuthi thutha wa kamĩtĩ ya watho thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Naikuru kũrĩ kĩandĩkana kũharĩria riboti muthenya wa umuthi ajumbe kuma wodi ciothe 55 orondome na aria magithuki aria guthukio kuma ciama citiganite umuthi ngo gukoma gicemania kana makingira thiini wa nyumba ino thiini wa nyumba ino ya iciriro aria bunge ya kaunti ya Naikuru gukorwo magitua matua kana hihi megukorwo makihitukia riboti ino kana megukorwo makimegoithia ngumenyithia mwiroreri wa Kameme TV ati gukinyaniria na muthenya wa umuthi bunge cia hinga bunge 12 nicio cirikite kuhitukia riboti ino ya BBI bunge mwe ya kaunti ya Baringo ikiregana na kana ikiguithia riboti ino na undu uria uthiite nginyagia ugakinyira nginya ugakinyagia nginya ugathii nginya igoti-ini MCM ya bunge ya Baringo makiregana na itua riu ria bunge ya Baringo muthenya wa umuthi kuri na icigo citiganite cia gicigo giki kia kaunti cia gicigo giki kia gatagati wa bururi na iria itanyitwo ikiarĩrĩria riboti ino muthenya wa umuthi gitikeria ngoro nginyitanira na umwe wa ikari kana umwe wa atongoria thiini wa kaunti ya Naikuru akorwo kimenyithia makire hi mendeki matanya mao ni marĩkũ muthenya wa umuthi na rĩrĩ hihi bunge no rakorwo igikara muthenya wa umuthi kana rakorwo ikiarĩrĩria riboti ino ni marĩkũ merĩgĩrĩire gũkorwo magĩtanya kana marĩkũ matanyĩte gũkorwo makiumire thiini wa bunge ino ya kaunti ya Naikuru kwĩrĩtu ho kĩambire na gũkĩgweta rĩtwa rĩaku no kĩmenyithia hihi matanya maku ta mũikari wa kaunti ya Naikuru ndũmwe na mũtongoria thiini wa kaunti ya Naikuru ni marĩkũ thiini hihi bunge ya Naikuru rathiĩ muthenya wa umuthi raikarĩra kana kwarĩrĩria riboti ino. Thengio muno he marĩtwa njĩtagwo Grace Wangui wa Karuga na reke njoe kamweke gaka kuga ni ndirakenio ni andu a Naikuru tondu riria metirwo moke merutire kwanja kuheana maoni mao andu ni merutire from different sub counties andu na magiuka na woingi kumanisha akenya riu kana andu a Naikuru ni mahotete kuona bata wa document ino gwitwo BBI hau reke nyambe njokeria andu a Naikuru ngatho undu wa keri umuthi tukite handu haha tondu ni ndita mutumia na ndita mutongoria wa county ino ni ndirona mawega maria makoraine na BBI ndi mutumia ndirarũgamite giteta kia women rep na riu ni ndirona gutire na ndirigwa kinganjithia no ngona ni wega tondu atumia aria tugukorwo twirutĩire kurugama tukahuthira energy to time ito ati round ino ni tugukorwo twi considered ohoro-ini uyu wa muingi tondu 2/3 gender rule ino ni koretwo ikiriha thina ringere kenjaria ta muciari ndeta mwana ndeta muciari ndina mwana nginya wi college ni ndirona hena hope ati mwana ucio wako na koda ngiona matondu theci tutirategemea mawira makwandikwo ni turona andu ni maturenda andu ma gain skills ati mwana ucio ngemuhingurira biashara ri mwana ucio ni akwenjwa biashara iyo hatari na tax fio ngona mwana ucio ni agukorwo iteithitie na ni agukorwo on a role model kuri andu aria angi runi ni nguhoya tureke tutwendose nyamu ino kwanja Naikuru tondu ni tuko benefit from the other 5 sub counties tureteithia nigetha mbeca ici nigetha ciote gukinyira muingi kwa mubunge arathuragwo ni andu ngiri kenda 90,000 ugakora theci kwina kundu gukukorwo gukigayanio na riu ko area imwe irari na mubunge umwe ringi ona kuona bursaries ilikuwa ni ngumu no riu tungikorwo twina atongoria eri kono ni area ya Bahati kana ni Nakuru East kwenye ninawania nigukorwo na interest mwena ucio ko ni kundu ta kugakora tugukorwo kwina abunge eri umwe mundurume umwe mutumia that is in the Senate sasa runi ni kuona ni handu hega ni ndirahopa awakilishi witu nikio toka guku umuthi tuone kana ni makota go support nyamu ino Thegio. Mwiroreri wa Kameme TV te kugira na gukumenyithia ni ati ihinda-ini riri kana haria ndugamite ungirora kana muhuri wa kombica ngikuonia muingi kana gicunji kia muingi wa kaunti na Naikuru ni urikitie gwikinya thiini wa gikaro kana thiini wa mweno wa bunge no ya kaunti ya Naikuru ukorwo githikiririo no kirumirira kiria gigukorwo gikiarĩrĩrio thiini wa bunge no ngamenyithio hari na handu marikitie kuharĩrĩrio hena hema na screen kana TV ya ukoma kirorera uria mundu we ukoma githina mbere thiini wa bunge guku thiini na muthia mari na matanya ka mari na mwihoko
kumenya kire giko gikiumira tondu tutigwe kana ni kugwithia kana ni gukorwo ikihitukio ndeto tweterere gukorwo igithie na mbere thiini wa bunge no iri zikiria ngongi gucokia muno ngi wa studio kuri mundu gwitwo Maina Kihumo andu na muri okobisha mundu gwitwo Kigotho Mwangi ritwa ria kwa ngitwo wa ng'ombe wa Maina utongikorwo na kiuria Maina Kihumo moro ni waku. Thengi muno wa ng'ombe wa Maina maitho mothe marorete kuu Naikuru uguo ni tugukorwo tugithie na mbere na gukiaraniria nawe nigetha tukorwo tugikimenya uria ndereti ino igukorwo gigitwarithio na mbere imwe kwa imwe. Thengi muno wa ng'ombe tukorwo tugicoka guku mwena wa Nairobi ni ni ndi haha riu ningi njoke ngutware kuria Kiambu nakuo tugukorwo tukinyitanira na Wanjikwa akorwo gitumenyithio ciige BBI na ire tanyitwo gukorwo igitemanio thiini wa county iyo kana thiini wa bunge ya county ya Kiambu. Wanjikwa ngunengereria mwaro nigetha na ukorwo gitumenyithia uria maundu maikarite mwena ucio. Thegio muno Kihumo ni ndirakwamukira wega ndi guku county-ini ya Kiambu no toguo wauga bunge ya county ya Kiambu no imwe ya iria itanyitwo kwaririria ndireti ya BBI muthenya wa umuthi na mahinda-ini maya ndi wabici-ini ya speaker wa bunge ino na hihi no twaranirie nake atwire mihango ya umuthi itari atia. Thank you muno Shiko. Mihango ya umuthi tuhariririe bunge uria ikwaririria motion kana bill ire mbere itu ya gucenjia katiba na muthenya wa umuthi no ta mithenya iri ingi koguo motion uyu ni njui ni attracted mawoni maingi na attention nene muno kuma kuri andu aingi na ni ndira expect ni guka andu aingi muno kule jani tuthondekete hema na tugekira screens nigetha andu makorwo makiona uria gukorwo guthi na mbere kuria thiini wa chamber ya iciro kana nyumba ya iciriro tondu riu tutirawika na hitho kana tuhithite ni undu open nigetha andu othe mone kira kirariririo. Ni murakorirwo mugithikiriria mawoni ma muingi hi Wanjikwa araugaga atia na ni mwiharirie gutia kana bunge ni iharirie gutia uge wa Wanjikwa? Yes, Wanjikwa ni arokire ni turari na public participation na andu aingi muno ni mokire kuma miena mingi ya Kiambu na makirehe mawoni mao na yo kamiti ira itagwo ya watho igithie keheri-ini na magithondeka report iyo ya maoni maria marehirwo ni andu na koguo muthi report iyo niyo ikurehwo rucini rwo muthi thainya tutige ndagika 20 ni gutimbo thiini wa assembly ne heanirwo notice ati ni kwariririo thainyanya koguo rucini ni kumitimbo uguo ni gwathugite timbo the report icoke chairman wa kamiti iyo aheane notice ati report iyo ni kwariririo thainyanya na nuthu. So thainyanya na nuthu ni gukorwo kwina woro ria munene tondu gwa andu othe megukorwo magiuka nigetha makiariririe. Ni kuratuka kuri na miahwiri bunge-ini wita speaker wihariririe atia gutigirira hihi ndereti ino ni yagithi uria kwagirire kana miahu yothe yeri ni yarithika? Ni position yako ya speaker ri abunge mataikarite thi na mariririe na matue nie ndiri na umenyo wa kumenya ati kuna miahwiri ni thutha wa andu kwaririria aria akunyita mbaru na aria marikwa makiregana due at this point koguo ri kuga ati hena miahwiri ri that is iyo ni gutwira andu angicira tondu ona ungijuria andu acio miahwiri ni iriku ndingikwira nia tondu tikinyite kwa stage iyo ya kumenya aria maraunga mukono aria mangira kuunga mukono. Giakwa kia mwisho kuma haha bunge yarikia gutua matua ni kigigucoka kana ni kigikuhanika thutha wa itua ria bunge? Itana gucokira kiu no ngire atiriri uria njiguite tondu na ndikire mundu ni njiguite miario mingi na andu a Kiambu ona njupo wenyewe na ngupu na banene ni ara maramiunga mukono na onogo ni hari umwe kaneri nayo ni democracy koguo kohe mundu ukwenda kuregana nayo ri na ndigo ndegwa makiurania haha atiriri ogo ni aregana na BBI yo ri maundu becirige kurehe wodi ya kuri
tono wiga nori mbeca cio ni ukenda kuneo mbeca cio waregire ihituke ogo ni constituency ile ndo Kiambu ri ithathatu ri constituency ile gathondekwo kwanyu ri ni ugathia kuona MP cio waregaga aheano ni watho uyu so maundu macio ndirakiguaga andu angi makiura ni uguo no wega no ni uria njiguite andu aingi guku stage itu level itu ya assembly ni ati aingi ni maraminyita mukono riu kuma hau ri kicio kiuria giaku ri yari ko muthi ni gwandika certificate iria gutoka ndorire speaker wa National Assembly na speaker wa Senate muthenya wa ruciu muri 24 nigetha nao mathondeke nao motion ciao na bunge na andu senators nao mariririe riu acio no maririria uria mekuona na mauni mao nao matwarire andu metagwo IEBC nio magathondeka ciuria kana kiuria kiria gigatwarwo thiini wa referendum kana githurano-ini kia muingi wothe haria Wanjiku agokira kiuria kiria andu makwa makiurio ni IEBC nigi guthondekwo ni IEBC thank you Wanjiku tugukorwo tugikenyitanira nawe na nigetha ukorwo gitumenyithia uria riboti we guthie na mbere na gukiyumiria igie kwaririo na kuhitukio kana maundu maria mekwiyumiria megie ndereti ya BBI thiini wa kaunti ya Kiambu imwe kwa imwe tuko tugithie kuria kaunti-ini ya Nyeri nake Wahu wa Ngugi hari mwena ucio abite makou na kiria aratuithiraniria no uhoro wigie BBI nere tanyitwo gukorwo igitemanio thiini wa bunge yo tukorwo tukimenya ni mathaa cigana na igukorwo ikihitukio ta thaa cigana ikaria mwena ucio muroiga atia Wahu wa Ngugi ngunegereria mwaro nigetha ukorwo gitutaurira ndeto eno gitau mo na mthenya wa umuthi ta county icio ingi ta county ya Kiambu kaunti ya Kirinyaga na kaunti iria ciothe irariria mutaratara wa BBI na kaunti ya Nyeri ndicikaro-ini cia bunge ya kaunti na kuria ma MCA magiukite hamwe gukorwo makihitukia na makiaririria macoke mahitukie a BBI dina MCA wa kuria Kieni etagwo Wanjiku wa Francis ni umwe wa ma MCA na ni sorry muno mheshimiwa ni gukugiria kuingira kuria thiini hihi mutaratara mthenya wa umuthi hana kana maundu mahana atia manyuta ma MCA Thengi muno Wahu wa Ngugi ni mweke wahe kwaria na Kameme TV tore urona muthenya wa umuthi ni tukinyire bunge ria tene muno ni tweka tabling ya motion wa kuhitukia amendments ya 2020 bill na after gucoka ria kere tuka kumidiscuss na kuga ini twamihitukia na nieta Wanjiku wa Francis ndiramihitukia tondu guku bunge ndumitwo kurugamirira atumia na ni nyendaga kumenya muno history ya atumia nigetha tukinye haha tuko tutari ginya na equal representation niki tungirika 1995 ni kwari na the famous Beijing conference iria atongoretio ni minister wa tene wetagwo Nyiva Mwendwa agithie Beijing mathia kugeria gutetera maundu ma atumia no miaka 25 thutha ucio uria Nyiva Mwendwa mendaga maundu macio matire mahinga isitoshe the retired magistrate chief justice David Maraga ni aroreti president Addis of Parliament gitumikia auge president Addis of Parliament ni atumia kwaga gukorwo the two that gender rule dikoretwo gikinyanira so ni ndumitwo ni atumia aria ndugamagirira kuma kundu na kundu twathie public participation tuke tuhitukie tuge ihinda ni ikinyu mweke ni tuhetwo ni BBI so ndirona kwina undu ungi Wahu wa Ngugi na ngwiciria tondu ngiko ndi deputy whip thiini wa county assembly ya Nyeri aria turugamagirira turoka kuhitukia BBI tukiririkana mathina maria atumia magereire from the Beijing conference that was done in 1995 uhoro wa David Maraga kuga parliament edissolve ni undu wa kwaga uhoro wa atumia so BBI ni turugamirire na nikio turauga ta atumia ni tukumihitukia mheshimiwa Alkejaria na Julia nake mwiroro wa Kameme TV kumoriria twambiriirie kumariria BBI yare hiro bunge-ini account ya Nyeri Julia kwetu muharine wa benda kone kula public participation unyitithĩtie kunyitithia muingi na ningiona muingi wihurite haria nja ringi Julia muingi raugire ate na kuja na hihi muthenya wa umuthi ni kitra expect muthenya wa umuthi ni ndarikia kuneana report iria twoire na maoni maria twoire kuri muingi na undu ria hihi ngenda kuga no nio turagithie kwariria bunge twacoka kahinda gatari kuraihu ni ati muingi ni metikirire tuke bunge no tuhitukie BBI na nie ni ndahena ginya notice of motion na nie twetereire guthie gukorwo tuki debate in the next dagika ta 5 kana dagika ta 10 twambiriria kume debate na report yo uritie members of the county assembly metikire kurugama na mugambo
umwe tutikire ku approve koguo uregiwa ni ati report ire datable kana report ire dane yana thaici kuri bunge ino itu ya county assembly ni report ya kuga ati ni report ire twaheirwo ni andu mashinani hindi ire twekire public participation mweri 18 na report hiyo niyo direct kuneana na report hiyo unene wa report hiyo kana ora togiwa the majority of it moriti ya county assembly ino itu ya Nyeri members metikire ku support BBI na ugu nugo tuteire kuona uria guguthie ni tugucoka gikaro kingi ihinda ritari haraihu na hono horu tukimenya uria county itu ya Nyeri igukurwe gikara mathaa makwa ni mathira na ni wi muthaka muno Julia umuthi mathaa makwa ni mathira mwerekeri wa kwara njira njokia studio na koguo Maina wa Kihumo acio no amwe ama MC aria mara support BBI county ino na turakihoka magicoka thutha wa ndagika 5 marathi kuhitukia BBI na igukorwo ndi ku thiini nigetha mwirori wa Kameme TV gwikinya mathaa mugwanja mtamburuko-ini wa mohoro wa hwaini maukorwo magikimenya hihi msimamo wa bunge no niriku ndarikia Maina wa Kihumo morono waku ni ritwa ndiracenjia no ndiretwo wa huwa ngugi na kimuhuri wako wa bica etagwo James Maina thegi muno makiria wahu ni tukorwo nawe tukinyitanira nawe kahinda gatakiri coho tukorwo tukirumanira na ndeto iyo riu tuma kuria na ikuru ni BBI twathie kuria Kiambu no BBI iraririo muthi na kuria mwena wa Nyeri noguo ndeke nake wanga tumenye maria gituhaririria ari kuria Uasin-Gishu Dan Wanga ngunegereria mwaro nigetha ukorwo gitumenyithia uria maundu maikarite mwena ucio na ni ututete muno ndiwe niki kayurari mwena uriku karibu sana nigetha utwire maundu maikarite atia niwega muno ndimutete muno ni maundu na haria magwetha mahoro no muthenya wa umuthi ni ati thutha wa kinguki giki kia COVID-19 guka ni gukoretwo na mathina muno magwetha ofici kana andu kuriha maofici na guikara maofici ni makiuga andu maikare nyumba makirutira mawira ma nyumba na aingi ao matire macoka no umuthi twina gikeno thiini wa county no ya Uasin-Gishu thutha wa mwonjorithio mwe kuga ndiagwethera andu handu ha kurutira wira aria malemirwo ni guthi maofici-ini na aria matarathi maofici-ini no ndinake hawezi kutuambia kwa haraka kwa sababu muda uturuhusu sana leo unakuja kufanya nini na hii kazi ni ya kufanya kitu gani anza kwa majina naitwa Abel Boreto mimi ni mkaji wa Eldoret leo tunafungua hii kikao 64 ambayo ni a co-working place ambapo unaweza kuja ufanye kazi yako kuna internet kuna unapata kila kitu unataka kufanya kazi unakuja na laptop yako unalipia kwa siku alafu unaendelea na kufanya kazi so tulianzisha kikao kwa sababu COVID imeaffect watu wengi so imewafanya wapoteze kazi maofisi zimefungwa lakini ukijua COVID imepeleka kazi nyingi digital ama imepeleka online na kwa hivyo watu wanataka mahali ambapo wanaweza kuja asubuhi waanze kufanya kazi yao alafu jioni warudi makwao. Labda ni watu gani ambao una target? So kwa sasa tuna target entrepreneurs, tuna target wanafunzi ambao wanataka kufanya masomo yao online. Tuna target pia athletes ambao obviously wanataka kwenda majuu ama kwenda kukimbia huko. Alafu pia wafanyi biashara hapa Eldoret ambao wanataka obviously connect na watu wengine ambao wanaweza wasaidia kwa kazi zao. Na pia artist ambao wanataka mahali pa kufanyia kazi ama groups ambazo zinataka kufanya meetings zao bila kusumbuliwa maybe kwa hoteli. So hapa tumefanya ikue cheap and affordable for the people of Eldoret. Sa ni wakigwira Kihumo ndienda guthie muno ndiga kirengwo ni mundu gwitwo Muchai na ndiena magi kuma county no ya Uasin-Gishu ningia kwira kuria ngoretwo ndi no ni undu wa kurutwo ni Muchai reke ngucokie studio. Thenge muno makiria Wanga ni twakena ni gukuona na tugukihoka ru ndukura muno na ni ucio ni ngageria gukuhe gatene nigetha Muchai ari muno gukurenga. Thengio muno makiria na ngoroge kumenyithia tira ciringi 50 thiini wa ndagika ta 5 ciukite gukorwo ngiheana na uguo ndugetekere gukorwo ukiaga kugeria munyaka waku thie thimu-ini yaku na ihenya hari M-Pesa paybill number uwikire namba ya 800-8383 account name wadege kiugo jaza utume ciringi 100 ni gukorwo kihotanira ciringi 50 rucini rwa umuthi 5 imira ndagika ta 5 itigarite
Ndrona Wainaina wakiaria kinjiro muthe ni Super Tuesday. Niki kurathie na mbere Wainaina wakiaria thiini wa kaunti ya Kirinyaga? Thengi muno Maina Kihumo no torio ki muthenya wa umuthi uretwo Super Tuesday ru ni rwimbo rwa ndirakigwa o mundu wothe agikiina na kwa ihinda riri ngirugamite giikaro-ini kia bunge ya kaunti ya Kirinyaga na ni hindi ndirakiona a bunge ya kaunti no maragithii na mbere na gukiingira hi magikihariria muthenya uyu munene uria ni wa gwikorwo magikiendereria riboti ino ya BBI kuria kurakirikana atongoria ni magiko magikinya ni turagitanya ati governor wa kaunti no gukorwo akiingira ihinda-ini rio riothe na ni ndirakiona ringi ni makianjitie gwibanga oro kuria gwikorwo akiingira na gukimukoma kimukira no turia Kihumo kiwe ni ati tariki 8 mweri-ini uyu noguo twakiambiririe thabari ino ya BBI kaunti ya Kirinyaga riria yagikorirwo igikiarirwo metha-ini ya bunge ino ya kaunti na kwa ihinda riu magikoretwo magikea mawoni ma muingi gikorwo magikea memorandum iria cirakiandikagwo ni muingi na ugicirora kiria hihi muingi uragikorwo ugikirora cikigie riboti-ini ino ya BBI no muthenya wa umuthi ukiri muthenya munene kuona ati makiginya guku mahinda-ini ma thaa imwe na uria ndirakiona ni ati maundu ni makihariirie wega megwikorwo magigithie na mbere na ni magigibangite ati maundu maya ni megwikorwo magikika na njira njega na magikorwo magikiariria koguo giikaro giki kiraria ndagika nini ciukite tondu ndona nginya andu theri makijitie gwibanga mwena uria ungi koguo ihinda-ini ria ndagika 10 ciukite gukorwo ikihanda thaa 4 na riboti ino ya BBI igukorwo igitengema kana igukorwo ikiariririo na hihi yakihota gukihituka ni ndikiwe kiria giguthie na mbere tondu ndikiri umwe wa bunge ni gukorwo ngigitabarira na toria ngikwiraga Kihumo ndikiri na woni nie kiria guikara no kwirorera na kiria gikuma hau no kio gukorwo gikimenyithia mwiroreri wa Kameme TV na no kio ndirigikwira kiria gukorwo gigikiumira na hihi twakiona ringi maundu ria makihana unjiranga guikiria kamuhonga gikwira ria maundu mahana nie ndirona kai maundu megwikorwo memega na ringi gukirora mwananchi wa kaunti no ya Kirinyaga na gwikirora nginya githithi kiria gikiri na abunge ya a kaunti no gwikorwo ria makikihariirie ndirona mheshimiwa Garrison kuhiriria oro hanini tu mheshimiwa ukinyire tene rugama oro hau ndagika imwe ndagikuhe nuthu ndagika ndiro tu ni atiri muthenya wa muthi ringi mwihariirie tene mwihariirie ndirakenda ugitira ati kana mukuhitukia kana mutikuhitukia no ringi maundu maikarite ni kamiti yaku ni irakorwo igitabarira maundu maya wa mbere ni kwenda kumenyithia ati umuthi nirio kwiragwo liwalo na liwe ni hindi turoka riu kurehe motion thiini wa bunge na nie ta chairman uria ukoretwo ikarire the committee yo ripoti yakwa ndiroka kumirehe thiini wa bunge umuthi itikirwo kanerego urona kai gwitikirwo kana kuregwo ndingihota gutua tondu wona gwakinyirira kwaririria maundu mundu a discuss akakurigana na uregwa ripoti yana no ni ndiretikia ripoti yakwa tondu ti ripoti ningiandika ripoti yo guo njuru kana ripoti itararumirira watho ni ngwihoka ati ni tukurumirira watho na muingi wa kaunti ya Kirinyaga ni ukiariti na mugathikiriria muingi wa Kirinyaga ni waritie na tukaigua makaya mao maria maritie tondu ithuĩ guku twita representative turugamagirira watho na uria muingi uroiga so tutingikagario kwa uria muingi uroiga na tondu muingi ni uraririe uria uraririe ni kamiti ya kwerekire kuringana na uria muingi uraririe aria mararirie thank you muno etagwo Garrison Mushina ne MCA kana mubungiro kirugamira kuria Tembere ino ni gicigo kia Mwea kaunti-ini ino ya Kirinyaga na kamiti yake kana ni iria gikoragwo gitongoria na ikoragwo gitabarira megie riboti ino ya BBI na ikoragwo gitwira hihi umuthi niguo makiugaga ni riwe liwaro Kihumo ndenda gucokeria mwaro mwena waku governor ni agikinya ndirakiona ni hindi anakiamukirwo kuria mwena wa nja uria maundu megwikorwo magikika kaunti-ini kana bunge-ini ino ya kaunti ni mogwikorwo gikumenyithia hamwe na mwirori wa Kameme TV ega gucokerie gibara mwena waku gitwarithia wangi Maina Kihumo ndikikana ukiri na undu ungi wa ukiongerera kaunti-ini ya Kirinyaga kaunti namba 20 gitagwo Wainaina wakiarie thank you Wainaina wakiarie no tukurumirira ndeto yo tuigue iyo hiu na njithi ni iriku tuthie Murang'a na account assembly kana bunge ya Murang'a no irathie na mbere na ni ambiriirie koguo tuguthie imwe kwa imwe nigetha tukorwo tukiigua maria maragithie na mbere wambui wa mwangie mwena ucio na governor aramenyithie ni arikite gukorwo agikinya reke tuthikiririe kiria kiragithie na mbere kwa ihinda riri be channeled directly to the county assembly's account instead of going to the executive. So, Honorable Speaker, there are numerous benefits that we have found in this bill. So, our Director of Finances will not have to go to the executive to look for money, because the money will be channeled directly to the county assembly accounts. And Honorable Speaker, I think all that has been said. So, Honorable Speaker,
if you allow me, I can just go a bit through the observations of the committee. After procedurally, that is in page 20, after procedurally conducting public hearing, forums, and considering the views of the public as stipulated in the Constitution of Kenya 2010, the Government's Act in the County Assembly of Murang'a Standing Orders, the committee made the following observations, among others: that the committee invoked to the best of its ability in all inclusive mechanisms that ensured the widest reach to the public, notwithstanding the read out provisions in the law as pertains to public participation, thus ensuring that entire public participation process was done within the law and was above board. 2, that the proposal to increase consistency, particularly in the Murang'a County, would enable the constituents access better services due to the increased constituency development fund and also anchor to the CDF in the Constitution. Honorable Speaker, as we know, most of our constituencies have got a lot of many people, considering, or the population is quite large, considering to other areas, especially in Kiharu. Honorable Speaker, we have been seeing that Kiharu, together with the is bigger than Kangema and Maduya, both in population and in geographical size. So, Honorable Speaker, members of the public found this to be also a better proposal in the BBI, because the representation will be better if this bill goes through. Honorable Speaker. Honorable Speaker had talked about the World Development Fund in the previous reading, but Honorable Speaker, it has been stated there, even number 4 for the proposed difference 15 to 35%. But Honorable Speaker, there's number 5, which proposes to have a tax holiday among the entrepreneurs, which shall motivate young people to start a business, then enhancing their livelihoods. Honorable Speaker, as we know, job creation in our country has been getting a lot of problems because of the bad economy. Honorable Speaker, this bill proposes to give our youth a tax holiday for 7 years, so that our people can be our youth can be self-employed, especially after they finish their university and other education. They can go and start some businesses before they get formal employment. Ni bunge ya kaunti ya Murang'a irathie na mbere na guikia ndurumeni ciĩgie riboti ya BBI, na marakorwo makiaria iguru rigie mawega maria makionekete thini wa BBI, makiaria horo wigie gicigo gĩa guria gwitu Kiharu, na makiuga ni kinene muno makiria gukira kuria Kangema na Mathioya, na uguo ni gibati gukorwo gikiongererwo mũmbunge ungi umwe kuringana na woni wao. Ni makorwo makiaria horo wigie ward fund kana mbeca iria gukorwo igithie thini wa ward iria ni 10% ya mbeca iria cibati gukorwo igithie thini wa county, o ũndũ ũmwe na tax kana tax holiday hindi iria andu mariko makiheo ihinda ria kwa gukorwo makiriha igoti gatagati ka maundu mangi. Bunge ni iragithie na mbere tukurumane na ndeto iyo nigetha tukorwo tugikimenya uria maundu magukorwo magiikara umuthi, ni rio megucuka miti mahitukie kana magwithie. Na kuria Murang'a ni njui maitho mothe maroreirio kuria bunge-ini ya county ya Murang'a. Ndenda tukorwo tugithie kuria county ya Mambatha, na nigetha tutirie murango no tutanatiria ngumenyithia ati jaza iri oro haha, na nigukorwo gikunengire ciringi 50,000 hari mundu umwe wa muthia. Paybill number ni 800-8383, account name ni Kihumo Jaza, utume ciringi 100 wihotane ciringi 50,000. Paybill number ni 800-8383, account name ni Jaza, utume ciringi 100 korwo kihotane ciringi 50,000. Mbeca iria tukunegeria mundu wa muthia umuthi itana kiumira. Kaunti-ini ya Mambatha, uyu ni Ndegwa Gathungo imwe kwa imwe akorwo agitumenyithia uria maundu magiikarite, kana tukorwo tugithikiriria iguru rigie maundu maria marathie na mbere kwa ihinda riri, tukorwo tukihiuka Mambatha. Nonetheless, I stand here today. Undoubtedly, I'm enjoying the fruit of his labor, the sweat of his brow, the tears of his weary eyes. I am an embodiment of his dream, a dream of educating his children to break a circle of poverty for his grandchildren. Partly, my friends and honorable delegates, the savings you are investing today
championed by your members, initiated by your visionary boards of management, and diligently led by your supervisory committees across this great republic, are driven to meet squarely my grandfather's aspirations for his grandchildren and the children of Mombasa. Like Mzelewa, I have been able to tell my story today because my grandfather saved and saved some more, to give my father an education which enabled my father to give me a decent education too. This year, like Mzee in 1977, I celebrate 20 years in public service and government in Mombasa. In 2001, after 2 years of serving as the first elected African president of a student circle in the UK, with a total liabilities and equity of 1 billion Kenya shillings, I came home with a valid dream to establish a student circle movement. Kenya shillings 1 billion in liabilities and equity may not mean much to many of you present here today. But I assure you that if our college and university students movement was able to do the same, the face of our youth leadership and employment would look very different in this country. Over the last 20 years, many have come after me and have seemingly gone ahead of me. But like my grandfather, I have climbed this tree of public service. I have climbed tall trees, I have climbed crooked ones, I have climbed straight ones, and I have served my masters with diligence, if only to make a penny to afford education for my 3 boys. As I welcome you to Mombasa, I finally believe I'm ready to mobilize and lead a coalition of leaders in the cooperative, agriculture, and trade sectors within the counties of this country, to represent you as a constituency within national government, to revisit and negotiate market opportunities for our farmers across the coast region, and unlock for them trade opportunities at the global level. Such dreams of what a savings and investment culture can do to create a dignified economy for all the children of Mombasa is what drives me. It's what drives the Department of Cooperatives across this coast region, is what drives our governor, is what drives our county government to deliberately walk with you in our journey called Mombasa. Thengio muno makiria kou ni mambatha na kiria maraririria ni uhoro wigie andu uria mangiukiriria kumana na murimo kana kingoki ya COVID-19 sako iri ikoretwo ikomeirwo ni murigo murito muno makiria. Mugeni wagitio thino igongona riri ni senator wa kuria county ya Embu na uria ni engineer kana ni muheshimiwa Peter Njeru Ndoiga niwe ukire mugeni wagitio mwena ucio na kiria marakiaririria ni uhoro wigie ukigomano gia guthundura ucokereria wa biashara thutha wa COVID-19. Nitugoro tukihariria urugano kana rivoti ithiranite ni Ndegwa wa Gathungo. Riu ndenda tuneane ciringi 50 na nigetha nani ngoro ngiumagara thimu-ini yaku ngukwirite uthie utume kuri namba ya 800 ngukwirite uthie hari M-Pesa pay bill number utume kwi 800 utume kwa account name ya Jaza na utume ciringi 100 reke nyone nutu inake. Muhotani witu aretwo Stanley Mugo 0716 156 Stanley kwerwote rucini rwo muthi wagirite gukagira wega biu wi mwena uriku ni tha ici ndi mwena wa Fangai-ini ro ha Nairobi Nairobi no mawira riu ni wira uriku rutaga ku okay ni thia ndutawira na transport ruhe murigo ngukite kuiga guku Fangai-ini koguo muno wikaraga ku guikara njikaraga mwena wa Kasarani Gathara-ini na wona ni urabatara tubeca una ugikuaga mirigo ro uguo amena cio citiganaga nima no nginya gaikara ukigeragia nare na wageria kwa Jaza kungeretie maita maingĩ mũno ona ndirarigagwo atĩrĩ ngakĩhotana rĩ atiriri muthenya wa gikira ndui gutiri ukiaga tori ungi gutire muthenya ukiaga tori ungi no ihotanira ciringi 50 rucini rwa umuthi ngai mundu uguo rucini ruru ndakwira rucini rumwe ngai ino February kai ni yakiagira ndakwira mwaka no wathakara Thank you muno. Riu ni ati ungikana ugwikate cio bangite gwikate nacio by the way. Kenya ndendige kuga muno ame mundu akianagirira miatu yake.
Olu kitu kia sigwe kana sikuni boost hana hale. Thank you muno makiria na irokiro mamoko. Thank you muno ndaigwa ndakena. Kabisa. Asante na Ngai atorie Kameme TV. Amen. Alright. Thank you muno makiria ne twakihotanira ucio ni Stanley na akiuga we ikaraga kuria gathara-ini akiuma haha uguo ogugitwara kamurigo na uguo ni wega muno makiria niwe wagikorwa agikihotanira ciringi 50,000 na niwe watuhingira tucemania rucio mahinda ma rucini na nigetha tuthie na mbere na gukiaraniria ngwiraga kwa mwaria gukiura kwa mukiri kuorire tene na maitho maronana makiri nduiriro reke turokanire rucio na nigetha tukorwo tugitereta makiria na mukomania mwaki utari thenya ngwiraga ucio nake ndakiriani na ndogo reke tucemanie muthenya wa rucio na nijitagwo Maina Kihumo mucera wa bari ya mutaimeri ma wathani de wa mwangi nake Maina ni awa na turathi na mbere na gucakaya wa kape uria urakorirwo agitutiga hwai wa ira mubunge wa kuria Juja tugakorwo tugithie na mbere na gutuma ndomiri cia macakaya na gukorwo tukihoera family igie na kumiriria thina wega na tigona wega indikagiria tuonane muthenya wa rucio Ngai njega.